yakni benta jongga kubor la 1HP daga fatafat online shopping store. Katkum katwit balayo na uminti ramba ka Jylla meglia mentan kami jongka apply tadi ujiliu la yathu baladan sesangut kibala Koit Noh na khunyang jingpang coronavirus. Da ka jingkot kini kisamut ka Jylla meglia hadu bapemi yakni khubor kadan saf nutli ki positive case ha ka ba sangut kidangdan ha ka jing sumar saf huingut kila Koit Noh bat uwei ulaklat no. Ka RiKhasi channel kalayo ru banyak keren bat Dr. Amanwar director ke DHSMI lemba ka phone ubalaya thu bakini kisamut kidai kikinthei bat kidai ru na West Gentle Sisway. Hello, doctor. Oi, Don't update the doctor na po West Gentia Health Sick. gitu sangut kila recover. Kedai ni kedai balik cover kedai menu doctor. Menne layo kuat menne. Jangan ni kumno na kelak banyak tu apa doctor. Thầy Janit. Jangan mo. Kini kita cover samut kedai kedai senang dah period Kenthei sudah. kedai sudah mo. Tak boleh mo doctor.